tubifurize ibihe byiza abakunzi ba Bizaza TV Rwanda, tuguha ikaze kandi nawe ukomeza kumva amakuru atandukanye yaciye kuri YouTube channel yacu mu Rwanda. N'ubundi ujya kuri YouTube channel ukareba Bizaza TV Rwanda. Uganda nabyo nuko, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu Burundi na Sudani, mwese mbahaye ikaze mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Wowe icyo usabwa komeza gukora subscribe, ukoresha ku biganiro tukugezaho bya buri munsi, amakuru atandukanye, ubushakashatsi butugumbuye, ibyimbitse byose muri politike, ibyamamare muri sport ndetse n'ahandi hatandukanye ku isi. Weho uhawe ikaze mu muryango umugari wa Bizaza TV Rwanda. Ejo bundi rero cyangwa se ku munsi w'ejo nta yindi nkuru yiriwe ivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, nuko ari ubushyamirane hagati y'ishyaka rya Bob Wine rivuga ko arimo kugenda araswa cyangwa se ahohoterwa umunsi ku munsi. Ese byagenze gute? Ese kugira ngo Bob Wine araswe cyangwa se ahohoterwe n'igipolisi cya Uganda byaturutse he? Ese ni iyihe ntandaro yatumye ibi byose biba? Kaka tubikubwire byose uko byakabaye, maze wumve imva n'imvano ituma uyu Bob Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Uganda iyobowe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni, aho bikomeje kugenda abidogera. Ikindi kiri kuvugwa nuko umugiri iki gihugu cya Uganda hashobora kuba harota intambara runaka cyangwa se isaha ku isaha. Ibiro bye bikaba byavuzwe n'igihugu cya Amerika ndetse na ONU muri rusange, bivuga ko isaha ku isaha umutwe witwara giseke cyangwa se w'iterabwoba wa Al-Shabaab ushobora kugaba ibitero bikomeye ku gihugu cya Uganda. Ubikiriho rero nuko ishyaka rya Bob Wine rivuga ko arimo koroherwa nyuma y'igitero yagabweho n'igipolisi cya Uganda. Umukuru rero watavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda, Bob Wine, yakomeretse ku kuguru mu guhangana n'umupolisi w'umugabo hariya mu gihugu cya Uganda, ariko ishyaka rye rivuga ko aka kanya tuvugana arimo kugenda yoroherwa, biri kugenda abizi. Ishyaka rya NUP cyangwa se National Unity Platform ryavuze ko umuhanzi wo mu njyana ya pop wahindutse umunyapolitike yakubiswe n'igikopo kijyamo imyuka iryana mu maso. Iyi ngiyi murabizi ko iyo bakurashe imyuka ijyana mu maso kabisa amaso aratukura, nawe ubwawe ukaba wahasiga ubuzima. Mbere rero y'iryo bazwaga ko igikomere cyatewe n'isasu cyangwa se cyatewe nk'igisasu. Urumva benshi bagize ko ari ibisasu yakubiswe, ariko amakuru atugeraho nuko agaragaza ko ari igikomere cyaba ari igikomere cyatewe n'igikombe cyangwa se igikopo cy'igisasu cyangwa se cyo kirimo ibyotsi ibihumanya mu maso. Ibyo rero byabaye ubwo mu makuru cyangwa se ubwo umukuru wa NUP Bob Wine, ubundi izina ry'ukuri itari iry'ubuhanzi, Albert Kyagulanyi Sentamu, yari mu nzira kwa kabiri agiye gusura abanyamategeko be mu gace ka Bulimbo, uko ari mu ntera y'ibirometero hafi 20 byose mu majyaruguru avuye mu mujyi wa Kampala. Mu itangazo ryasohoye na polisi ko abapolisi bakuru babiri aho byabereye bamenyesheje ko uwo munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi yatsitaye ubwo yinjiraga mu modoka ye. Urumva ko ayo makuru polisi yasohoye atandukanye n'ayo umukuru w'iri shyaka rya NUP cyangwa se National Unity Platform yo yari yasohoye ku rubuga rwayo rwa X. Mbere rero cyangwa se mbere yuko polisi yo isohora aya makuru, nuko konti yo ku rubuga nkoranyambaga rwa X cyangwa se rwose ari Twitter, Bob Wine we niyo yatangaje ko mbere y'iyo nkuru polisi isohora hanze. Nuko ngo polisi yasohoye itangazo, ariko Bob Wine nawe yari yamaze gusohora itangazo aho ryavuga ko His Excellency Bob Wine yarashwe mu kuguru na polisi y'Iburindo mu gihugu cya Uganda. Amashusho yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga n'umunyamakuru Salomon Serwanjija wari uri kubya aho byabereye cyangwa se aho kitero cyabereye, yerekana ko uwo munyapolitiki kutavuga rumwe n'umutegetsi w'imyaka 42
arandaswe akurwa mu nyubako arimo kuva amaraso menshi cyane aho yari yakomeretse ku murundi wo ku kuguru kw'ibumoso. Nyuma rero umuvugizi wa NUP Joel Senyonyi yavuze ko ibizamini byo kunyuzwa mu cyuma bigaragaza ko hari ibice bimwe na bimwe byavuye mu gikopo kijyamo imyuka ijyana mu maso biri mu kuguru kwa Bobi Wine. Uyu muhanzi rero ukomeye kuvugwaho byinshi cyane cyangwa se ukomeje kuvugwaho byinshi cyane mu gihugu cya Uganda, urumva ko aka kanya tuvugana asa n'uri mu mazi abiri. Itangazo rya polisi rivuga ko hazakorwa iperereza kugira ngo barebe uko byagenze maze ibisobanuke kugira ngo bamenye ese koko ni ugukomereka yuko yaravuye mu modoka cyangwa se ni igisasu yarashwe cyangwa se ni ibyuka bimuhamanya byarashwe maze udukombe cyangwa se utwo duce tw'igikopo twaramugiye mu kaguru. Ibyo byose bikaba bitari byasobanuka, ariko inzobere mu buvuzi zo ku bitaro bya Nsambya by'i Kampala babwiye abanyamakuru batandukanye cyane cyane abanyamakuru ba BBC uwo munyamakuru cyangwa se uko uwo mukuru wa NUP yiteze kubabwa ngo ibyo bice bikurwemo maze yongera asubire mu buzima busanzwe. Polisi rero ivuga ko Bobi Wine yari yitabiriye igikorwa i Burindo, nuko nyuma yaho we n'itsinda rye bava mu modoka zabo batangira umutambagiro kugeza mu mujyi wa Burindo, ariko polisi yabagiriye inama yo kutabikora. Nubwo we abagiriye iyo nama, Bobi Wine yatsimbaraye kubikora, abikora anafunga umuhanda, bituma polisi ibijyamo mu kubuza uwo mutambagiro. Urumva ko polisi ya Uganda yafashe uyu mutambagiro nko kwigaragambya cyangwa se nk'umwigaragambyo uteruye, kuko urumva Bobi Wine yari yafunze umuhanda, urumva ni naho amakimbirane ashobora kuba yarakomotse. Rero cyangwa se mu bushyamirane bwakurikiyeho bivuga ko yagize ibikomere byinshi cyane nk'uko iryo tangazo bivuga. Ishyaka rero NUP rivuga ko nibura abantu 4 bo muri iryo shyaka batawe muri yombi muri uko guhangana hagati y'ishyaka rya Bobi Wine ndetse n'igipolisi cya Uganda. Kiza rero Besigye utavuga rumwe n'ubundi umutegetsi bwa Uganda, mwagiye mwumva kenshi na kenshi utavuga rumwe rwose uhora hanganye na Perezida Yoweri Kaguta Museveni, umaze rero igihe kirekire mu buzima bwe atavuga rumwe n'ubundi umutegetsi, yamaganye ingaruka ziteye ubwoba zavuye mu cyo yise ubushotoranyi bwa polisi busanzweho ko batavuga cyangwa se busanzwe ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda. Bobi Wine rero yatowe bwa mbere nka depite mu nteko ishinga amategeko muri Uganda mu mwaka wa 2017, ndetse kandi nyuma yahaza no guhatana na Perezida Yoweri Museveni mu matora y'umwaka wa 2021, ariko ntabwo yigeze agirwa amahirwe kuba yaba perezida wa Uganda. Dore ko ayo matora kandi yaranzwemo n'itotezwa rikozwe cyane n'abari ku butegetsi bw'igihugu cya Uganda buyobowe na Museveni. Arakunzwe rero cyane uyu muhanzi kuko urumva abafana be n'ubundi bagiye bamukurikira, yaba cyane biganjemo urubyiruko. Abo bose kandi bagenda bamufollowinga cyangwa se bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, ariyo mpamvu ishyaka rye muri Uganda rikunzwe kuvugwa cyane. Andi mashyaka ashobora gukorera muri Uganda byaba yasa nawe yasubiye inyuma, iri kaba rivugwa cyane hamwe n'ishyaka rya Museveni. Uyu muhanzi rero ukunzwe cyane n'urubyiruko, ndetse yagiye atabwa muri yombi akanakubitwa inshuro nyinshi cyane. Wagiye mwumva umwe ngo yafunzwe, ubundi ngo yafungiwe imihanda, ubundi ngo yakubiswe, yakubitwe mu mihanda, yakubitwe mu nteko ishinga amategeko cyangwa se mu mujyi wa Kampala n'ahandi. Rero abashinzwe umutekano muri Uganda bafite amateka maremare cyane yo gukurikirana cyangwa se yo gukurikirana abatavuga rumwe na politike na perezida cyangwa se na Perezida Museveni, maze imyaka hafi igera kuri 38 ku butegetsi. Murabyibuka mu ijambo perezida yigeze kuvuga, ndabivuga Perezida His Excellency Museveni yigeze kuvuga ko rwose umuntu witeze kuba azamusimbura aba bitegereza cyangwa se bitekereza mu myaka 50 iri imbere cyangwa se
muri za 2050. Amakuru rero atandukanye n'ubundi yagiye atarwa n'ibinyamakuru bitandukanye nka BBC n'andi makuru bagenda usoma kuri News Africa, France 24 cyangwa se no kuri Kigali Today wahabona ibinyamakuru bitandukanye nka Rwanda Tribune, BBC, biza.com. hose aya makuru agenda anyuraho, wagenda ukayasoma ukamenya ibitero bindi bitandukanye cyangwa se inshuro nyinshi Bobi Wine yagiye atabwa muri iyo mbura. Byuka nko mwaka 2024 n'ubundi igipolisi cya Uganda cyagose ibiro cyangwa se ibiro by'umuyobozi n'ubundi ari we Bobi Wine. Urabyibuka none mwaka 2021 Bobi Wine yari mu bibazo kubera imodoka we yari yaguze. Urumva iyo modoka yari yaguze y'umutamenwa, urumva ibyo byose nabyo byagiye bituma Bobi Wine akomeza kugenderwa hafi kugira ngo yewe amakuru yose bagende bayashyira hanze. Uribuka none ku itariki 19 mu kwezi kwa mbere mwaka 2021 Bobi Wine apfunganywe ndetse n'umwana muto cyane. Urumva ko nabyo bitari ibyoroshye. Andi makuru rero akomeje kugenda acaracara nk'ikigendo twabagizeho cyangwa se amakuru twabagizeho ejo, nuko umukobwa wa Jacob Zuma agiye kuba umugore wa 16 umwami Mswati wa gatatu. Ikindi nakubwira nuko Ububiligi ibintu bikomeje kuba byatera imbere. Ubwo ni inkuru igendanye n'u Rwanda. Abanyarwanda baritabira gutoza abana babo ururimi n'umuco wabo. Urumva hari kubyina, kuririmba, gukenyera bya Kinyarwanda cyangwa se ibibi by'umuco nyarwanda bakomeje kwitoza abana babo. Ubwo niba abanyarwanda baba diaspora cyangwa se ababa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Indege rero yigeze kuba ikimenyetso cy'amahoro hagati ya Eritrea na Ethiopia yahagaritse kujya mu gihugu cyangwa se mu gace ka Asmara. Urumva nabyo ni ibintu bikomeye cyane. Indi nkuru rero twigeze kwageza mu minsi ishize nuko iherezo ry'igisirikare kwabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ndetse n'agace cyangwa se n'umuryango cyangwa se na Ferwafa yahagaritswe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi akaba atakiri ku buyobozi cyangwa se akaba atakiri umusirikare w'u Rwanda. Yewe rero nitwa Eric Nshimiyimana, akomeza ukurikirana amakuru yacu ya Biza TV Rwanda. Ukomeze ukore subscribe, ukomeze kandi wumve amakuru. Burya ngo icyambere n'amakuru iyo mu buzima utazi amakuru n'ubundi nta bintu byinshi ugenda umenya. Ukomeze ukore subscribe, ukoresha ku biganiro byacu tukugezaho. Hayindi neguza nawe ubutaha.